Ni wile rabo konjumene kunde tite boyan kwa watu ene kirente tochia wero thamo ajabita wa mutembe ya Rwanda. Mbunge wa Kibwezi West Mwigi Mutuse na meneleti ngwatana ya Azimio yiti amwe reti ni rais wa tene Uhuru Kenyatta akiwe tumbana na kudira rais William Ruto ukuma hitine kiawe kia rais kide kibindi kibili mwaka tuitite kiaria kire mambura ya wikira akariba wenya nedrete akiwa Kenyatta ngere baraba kurutanto meriche kunjira karika hitene ka ni baba tuwekiro mpene ni mabisa bokadia. Nataka niulize viongozi ambao wanatumia nafasi zao kuongea maneno ambayo yanaweza piganisha wananchi wa Kenya, kuongea maneno ya incitement, kuongea maneno ya chuki, kuongea maneno ya ukabila. Kwanza yule mkabila ambaye tulimuondoa mamlakani, yule Gachagua, nimueleze kwamba ukiongea ulimi unaweza kuleta vita, ulimi unaweza kuleta mauti, na vita ikitokea haijui huyu ndio alianza. Vita ikitokea hata wewe itakudhuru. Tunataka nchi ya amani. Hatutaki nchi yetu ikuwe kama nchi jirani ya Somalia. Hatutaki nchi yetu ikuwe kama Sudan. Hatutaki nchi yetu ikuwe kama Rwanda huko mbeleni. Kwa hivyo nataka niulize viongozi wote, tupime maneno yetu. Tusi-incite makabila kwenda kupigana na makabila mengine. Tuliona yale maneno ilifanyika Pwani huko wakati wa 1992. Tuliona zile vita za 2007, 2008. Na hizo zote zilianza na incitement ya wanasiasa. Kwa hivyo niwaulize wanasiasa na niulize serikali, polisi na wale wengine wa ujasusi. Hakuna mtu yeyote ambaye ako juu ya sheria. There is no one who is above the law. Yeyote yule atapatikana kuhujumu sheria kwa njia ya kuchochea machafuko, ashikwe, aekwe ndani, kwa sababu Kenya ni kubwa kushinda kiongozi yoyote. Kweli si kweli? Kenya ni kubwa kushinda kiongozi yoyote, na hatutakubali viongozi wachache watuchomee nchi yetu ya Kenya. Tunaelekea katika uchaguzi, tunataka uchaguzi wa amani. Kenya ni nchi ya demokrasia. Tukienda kwa uchaguzi, ukishinda sawa, tutakupatia mamlaka. Tukishinda tuendelee. Lakini hatutaki vita katika nchi ya Kenya. Nyinyi mnataka nchi ya amani ama mnataka nchi ya vita? Mnataka nchi ya amani ama mnataka nchi ya vita? Kwa hivyo hawa viongozi wenye wanachochea machafuko tuwaambie wakwende. Tuwaambie wakwende. Tumesikia kwamba aliyekuwa rais wa hapo mbeleni na viongozi wengine ati mumeenda kufufua ile ilikuwa ya Raila inaitwa Azimio. Nataka niwajulishe tukiwa hapa Thange, wananchi wamesema Azimio ilizimia na haitawahi amka tena. Kweli si kweli? Azimio ilizimia na haitawahi amka tena. Nyinyi kama mumebaki huko, nyinyi ni watu mumelala. Na kabla muamke asubuhi saa 12, William Ruto atakuwa ameshawaangusha na atakuwa amerudi kwa kiti kwa mara ya pili. Twende mbele ama tusisonge mbele? Nyinyi mumesema William Ruto ni tutam. Mumekataa mambo ya ubroka ya Thange oil spillage. Mumeambia watu wa Wiper waondoe ubroka katika mambo ya Thange oil spillage. Na mumesema kwamba Azimio ni kuzimia na Azimio ilikwisha. Tusonge mbele na UDA. Tusonge mbele na William Ruto. Akaribaro witorere mbunge Kebure ne bamenere tiro kurombete kya Sendita County ya Meru Mugambi Manyara bakiwa na kwa ile bangete yoke amene kia DCP. Bakiare bawite Mugambi edirete akiringa kibarati no mobara bambire kia makia DCP na kubangi bara bakuromba itiba bati kure munyakati amene binge ne bamwirite aimenyera atikaduke kia makia DCP no tuni kibangite kubididura no bia weru na uma. Tugani no tunetire DCP mbere bangi beja kutibangi bakeja. Antu bakara bakejaga na kinyaba usukume na wete completely. Weta wa munyoro ntukwembere ikukwambiria DCP. That is nonsense. Muntu kinya rega Gachagua arari na tureta kwao. Kituo kiria kinya ciari ati kumenyekana. Twigwenga pio. Inumi ya Mugambi Manyarora gucwagite gya Seneta County ya Meru. Akigera migwe ya gisesa muno kirenga baraba gucwagite gya Seneta na kiama kia DCP kirankinya yari ku. Na muno migambo ene gikarata ke gutonyera Timothy Kithinji uraba gukindana no ikiri gucwagite giki. Miario ere meneretwo na Karibaru ire bakiuga Mugambi na batikunengera siasa bangi ya heshima. Na kwa gupa pakawata mwana wa Ombaru mwanka kithurano ni. Nawe
mugambi manyaro keja kwenderia antu babure ugwa wethia ura bwa jiungire au bwenga ngavana wetu Kawira ni ubukathithia bwengeti kithenji ke DCP mantu jau tuterende kuma ndarua twenda gwecimu antu babure asao bati twenda gukura kithenji na antu bao na round yeje kitega seneta kegetana torine gana kitega seneta kegeta bure mugambi manyara bati tuonete itwathurire mwaka tonja jintu ajokia seneta tigania oteke nto tuonere twathura kathuri muronge twasasa uthimenti tutombe ko authority batu antu babure tukathura kithenji tukuthura uthimenti kaire iboko rathithirio twamenya kwi mantu bangite kithenji retora tukuibanga twambie kumaria mwana wetu Timothy kithenji mwana obukona oju mwana wetu guciarwa na kurerwa na kuthomera guku akariba bebari rombe manyara tigatonye siasa kiri kiama giki kia DCP nontu kiama gikuonania kina ngwataniro ogwe urio kiama kia mbasi kawejete gutonya jankamire ere erere mwarabu mbeta etrantonye nda guitonyithia ogwe we kuraja muno na gankwira mugambi manyara batu itogwete kithenji njara bwega sana na na kithenji 24 hours na no ka seneta Omero County mugambi manyara kiama kia DCP te kiama giaku kawejere wathira kithenji kiama giko kithenji no mwanziricio kiama kia DCP na kithenji no aspirant wetu uratu baruka Omero County o senatorial candidates mugambi manyara ugoro kiama kia mbasi Oito atunyana biama okenga antu no kiboraga ko mugambi manyara tokwira atiri Timothy kana Timo imona wetu na tukakwenwe kimugambi manyara ite mutene tukagita kabisa tonya maigene tugaita tonya rinyera twakuneka ndinko muromba netio giki nene agaturetera ciaca cia kiama naza kiama gitena thina no kwenda kuleta ciaca ciawe lakini atumumenyithie nya cireta batu tugwatirite mwana wetu na no tukaringira kura so eje kaora batu tukumumenya no tiro tukarekia mwana wetu na tumugwatirite bwega nyagweta kuga antu banja batimugwete tumugwete bwega kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera nteto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi na boyu dhintere chiembe ne boketi madata ne kiraba kuwa ne bayinyile tubone ne wachi tonya tungwiki nyuma ya bokuri ke mathomo ne bolote thirikari ya county pakwa mwaka da yuti tonya tungwiba kuona na ne bakuromba thirikari kubacura tonya tungwiki enda bachukiria uturone yambe ombere kuma gembe ibaibu miriti na gutariria kinyamara ya kwaga gwira ona kuoya kwigwa bamwe bathomete lakini barazimigite gucoka kiri sekta ya bikibiki na endi bathombetie ngavana wa Meru nontu bwa migambo yake araugire mucemanio ora baruthite noro kuromba giti kio ngavana kaunti ya Meru Mithika Linturi imbesa bagirite arantha kaino cia bikibiki ciugite gukara nthiguru na mithika ikubanga sekta ya bonda bura bakaguneka tukuibwa nteto iro nacio nteto imbi uwe uraromere ke media last week wai batu atuita kuira mbia cia fertilizer kwa Linturi kato kwenda kuonya embo noko ntukweru ari tuikwira twi sector bikibiki urekane na kiongozi wetu wembe ya webwa na Linturi batu ite mbia tuita kuria kwa Linturi bila tuita kubwite kwa Linturi tutongeria ni wito karathe kwaraniria na kubanga mibango irekete leo na kurio sore na ngavana ora wetu yite kendai tumenya na te sector bikibiki eta na mbere after thai nkenda kuwa nkendo sogeria wakati ni Mithika Linturi nkatho no ntoba coordination irenio endongi kabisa ya ntu wa bikibiki bura kwa no te thirikari ingi buru twano karanthi nio kuma turambiria thirikari ye undra buru sisi kuma twathura undra twaundira na toundrika kana ate Loiman River kwa hivyo thai Mithika Linturi ambiririo twita twambirio karanthi twambiria kubanga thirikari ra yite ikona burega guna antu yonto abetu abikibiki nuko na twinde turugumira bikibikine no ntu twekwo otebyo tukona ibauritie ngavana gutariria gwirera rutirite antu begembe narekane na kuthumbia tongoria bangi kiri mibango kuma we ngavana uteta atongeria ba bikibiki ukara bonthi gwa no ntonga bana wetu nteto ire na ciate utethi sector bikibiki no rumanie na bona Meru bagaita Kawira bila batenda ne bisarakazi wora ira bisarakazi mara ngovu kato ibara cia ngovu mara toya tuna kindreke ka kindreke turi ya kindreke
bakiri keri baugite ntwitari kuraya ukego bakithondeka mucemanio munene kieni kia mairi 3 gutariria mitaratara babanga bangite tantu babonda bonda na murugamo wa gisiasa. Ankwenda tangaza that together twina mucemanio uyu munene sana are mairi 3 stadium jura together install the incoming governor wetu Mithika Linturi ai patron Igembe Boda Boda Association. Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Igembe Central mbita wa Duncan Mwathi. Karibu kamukanyana na nturiri ya kuina bonde boketi mathatandikira bakuwa batikuona rwero kunyuba kiwa bataharwe antwara kunyaira rwe ni ndethia untuburani wati bonene kirugi mabobo mwire badua waciruku nikutumite kinya bakaringi kabonene ni wacio theru boki mwire untubura bukuringithia kinya michio. Kariba kamukanyana ntura iria ikuirite wadia cia kariga ni bagutariria kinyamara kia wagi wa rujere bakuga kauroni kare bataga ni kunkinya ng'ombe ndang'ana kuro igendaga kunywa totiona gento gya totadia gatyo twatwira konunka roye rweto totioga gatotaga keriani ng'ombe tia tokanywithia bariuga baingi bao ni batiganirwe ni arume bao ni onto baruko batione ruje rwa kuthamba naruo morome nware kengya temire ora nandithengere kaikonunka tirenguo jaburia kobora nguo otirera kobora nguo kwanu agora jaburia kebande roye roro kathima rotigota jaburia kebande momomi njake watu ekera roye ogatona gatia korara miuroni ekora tochoke kore akoro beto kuthira rwena maima ng'ombe tugata nguo ciana tutiana ya kobora nacio ana bakeya tore bengeria kithimani otugo thini bogatae roye bakeya batie roye ana konunga itwanungire tutionaga roye ito twetegeni kendeke muthamwa njoke ni batariritie manifesto ya umo wao enkithurwa engavana kuria engikira ruji igonga ukanda tweka ngavana wa muka mbamba kureitha kathina kare ndareitha kathina kare ngabaiza mbere roye irumokie roye na mwangi rumokie kemwa kenjwa kamukanya kekenge kenjwa mbutoko na ara kwa bagitongwa kanyweria na ara kekombo kenjwa bwagataine ogo ni bakuromba atongoria bao batongoretwe ni ngavana Muthomi Njuki na MC wao Kinyua ZDM gutigira ni bakubekira ruji ikware njoke wanwa njoke agatokera ni mamaito wakegweto mugeru manyokwa mariko magutwira na totona mamaito retwa muthuraga ri tutare nwe tukemuringira kura ri atatwira bukenjiri banyokwe ndi atwira bukona banyokwe bukero ni manyokwe ngobothaitha thirikari bakauaro bauye to muthura ri twetwekuyona ngo njoke ciaurire kuma ntigwenu totimuonaga na kuma ria twathuria Kinyua CDM tiata kinya gwetu ntoria kamukanyana na jagarira endaga kura ngiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita Makena uamba bom utone kanya kuno kainchokerete na nteto ingi kwagarukire utega kanyakika gathongika gwete green nange ala nontu mathaizetire ri na ithaa mugwanja angire gantu gakuruma irio bia kuria ithe koma ya kuigua Kario kang'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongweterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo chiwa ndumekaire ete modugi ndoka imodugi ko tumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukarania wa nyomba zuzu nane netosa Afya Plus ange menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana Kambia kwingi iko na mengi naona to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus na sio jumuto
Motu te motu. Motu i Afya Plus. Jogore nduke nerere akue nagwe. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Sionde iji na singo kusia mwari mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe rero teria lita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitere maguru nkuniene nuko ne iji itena kinya nkorokie mwari jumwe na ikendwa na arua na mwari jumwake tega nkara tega nguko ito ethoga tueri tega isuitega pere ito batusanure we tujanure nito wende gukura kiroremi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe nguruwe na ndethia ingi chonde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa ichiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Nuina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county na cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Bonda kuma mwirio yoyembe ni basema ni tientere chielare na arabe drita baichie banya makadi kare drita ke buide ka kirimanto ige siasa bado kure antu drita baitu atongere bonda na utrimana na siasa na kuruta mirungo ya kisiasa kiutate na wendi bo.
ukurukira tongere bongo atanora itithia bikibiki kuma Ntereche Gembe North Gembe Central na South itithia bikibiki bamenerete bamwe bantu baraba gutumira marieto ja ikundi bya kuiguna bongo mono kumakiria tongere baki siasa na renge kugeta mantu jatiagirete bienene bya siasa na bagatigwa bakiririe tore aunta kotheri tongeria reya akoya antu kinya akoya antu kithakene akoya akuruba nau akoya thorani antu ayeta abekira tubuti to reflector akauga ni antu babonda bonda asemanitie nabo ngwete gitonga na thani tumbia cietu nyingi itonga ngwete kente mutongorio bonda bonda na itu muria gware no tu itonga ngwete na thani mbia cietu million 10 million ngwete na baskirikiana na ngunzi wingi na baija mbia cietu cia bonda power tutete girio mothugu yetendeka ki wana boda na twetire ti antu ba bonda ete othwania umatumira bonthe abaringanira bathani reflector au abaupo antu bonda pa na ndiri ubariromba tongeria ikundi biteke bithirikari kana ore orengienda gwitaniria ngugi nabo gutigira na kwaranire no tongera bo burio batu mwana siasa ogethwerende kukoloma batu twena sako ire njesti siama bionthe birenjesti eyo batue tothani cheki twege au tombe witethia na association ni Egembe ni regesti na twebera kuma thai bake agutha bakienda kuona tongeria babikibiki ibambiririe ukilukira atongeria batu inabo baba kuona bakiaria ba South Central na North na tukiwa itukaretia antu beto babikibiki eana kweana yare kinya bareretie mauguni jabo kwithira na ngwataniro ici itithia bikibiki bachuga ni chithirete ikirwa na mothukangia na kuria bangi gwitonyithia kirichio kenda kinya mware onto orote gomyengwe ategethwe na rotheri na batiko yangwe ne yeye agethro aetaga thoma na gamyete bikibiki alafu manto yange ya security ya bikibiki nonto bagwetherwa toya matwende tukuiria manto amainge ya wamba twetire nithamu ibyo byoto moko na twarwire na akora na barathira baro kuona bare au uti muntu inyomwe oroma kurwa na akora bonde kaba weto muntu etaka asia mutongere fulani na yeta ko peperisho ekero ne anto abiki beta atia baweti ko batu tukorea na tuwatanirite atukiwa turi amwe na uoke akuthoriwe ukwethia nteto iu twakara nthi ukubangira utianakire batwe ki mwana boda wethera no urite bibi boda ekuruare so ekundi kira ki organize no kumeke kundi ne kia boda no to ikundi bia boda biyo no enda atongoria boda ejo na njira ukaukumira ndisene ejo ejira mwarine onto tha skuru cieto ningi ute mwana ombe ta kuma skuru aya kuruta bigibiki to mwata au aeta ku face seria nara kintu kenge batu to kulwelia onto harassment ira mukona mwana bonda na kwa ras customer na customer imbosi oge kintu to kumba kukelweli bonene bato kwata mwana bonda o lakete nithamu ikari ou ome batu to agwende seria Antoni Antoto Cheweru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu Uthia Ntoto Cheweru tha mwanja gucokeria nkatho ntubugo watandite na unimbo wangoro yitene katiba kanjenzi